Hey, what's up ondel-ondel enemy? Wadidaw guys, ada ondel-ondel pocong guys. Waduh, aduh guys, ondel-ondel mati guys, tuh guys. Ada kuburan ondel-ondel. Ada kuburan ondel-ondel guys. Ondel-ondelnya jadi pocong. Aduh, ondel-ondel pocong guys. Waduh. Ondel-ondel pocong guys. Aku ondel-ondel pocong. Kik. Waduh, iseng juga ya, udah sore begini ondel-ondel pocong. Aku sedang mencari yang lainnya. Oke guys, mantap guys nih, ada ondel-ondel pocong guys. Ada saja guys. ada saja. Waduh. Oke guys, selamat datang guys. Selamat bergabung guys di Ondel Nahla guys. Ada ondel-ondel pocong. Waduh. Ini ondel-ondel pocong guys, sedang nangkring guys. Wow, seram sekali nih ya. Ada ondel-ondel pocong. Serem nih, hati-hati ya. Ini sudah malam nih, sudah sore menjelang malam. Ada ondel-ondel pocong sedang nangkring. Wow, seram sekali nih. Waduh. Ini ada ondel-ondel juga guys nih. Wow, ada ondel-ondel. Apa nih? Ayo guys. Aduh guys. Aduh. Waduh, palanya copot guys. Wow, ada ondel-ondel Mak Juminten ganti rok guys. Waduh. Pakai dasi. Aduh. Pakai dasi. Dasinya dasi kupu-kupu. Iya. Wow, mantap sekali nih. Ada ondel-ondel pocong sedang nangkring dan ondel-ondel Kak Temi. Wow. Ada juga perosotan guys. Waduh. Mantap betul nih guys nih. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa guys, like dan subscribe guys, karena sangat membantu dan mensupport untuk konten Ondel Nahla. Iya, betul sekali guys. Waduh. Ini guys ya, kalau kita taruh guys nih ondel-ondel pocong di depan rumah atau di tengah jalan guys, ini bakalan bisa booming guys dan viral guys. Pastinya guys akan menjadi sebuah hal yang menakutkan buat para penakut. Ya, bisa jantungan guys nih. Aduh. Waduh, mantap betul nih. Wah, oke guys, udah ajan guys. Sampai jumpa guys di video selanjutnya guys. Dadah guys. Jangan lupa guys like dan subscribe guys dan share guys. Mantap betul nih guys nih. Ondel-ondel pocong. Ya, kalau sudah ajan guys, saya cut dulu guys. Lanjut guys di kesempatan berikutnya guys. Mantap sekali guys. Dadah, sampai jumpa. Mantap betul.